Abusiafo mechia mu. Mestre se woba online share link no na ka kire obi se obi aba. Nana Samgba Gyafla de shi kronkron Abu Mahama. Nana Samgba Gyafla ne personal assistant waba online. Nti share link no na ka kire obi se maba. Oba nso a press share the link and let's continue. Tie nyumoy. Tie. Yes. Oba share. Oba like na press live sign no. Kachiro obi say Nana Samgba Gyafla personal assistant Abu Mahama Sampa dishi kronkron me nana yel moda one ne nua be ma Samgba Gyafla wodi kan ene chitre Sampa omudi shi kronkron Nana Samgba Gyafla wotoso mienu ena Sampa ehye ne nsa wo hwe ne personal assistant Abu Mahama me pese me wudi nkomo kakra bi efa ne nyunumahini eye Suma hinkro hini Suma a omudi ankasa ye nyunume ohine no oye nuema bi ama pese me ka kire ne se o pa sondwe dia and ye on stay off from Sampa kra to share link no na ka kire wo bi. Yes, in the next 3 minutes you best start it sa oba share link no press the love sign press it na chema obi na obi hunu. Yes, Madam Wasi, make a comment, let me know your presence. We'll be talking about a letter purporting to be coming from the Suma traditional area, directed to all cashew buyers and traders. That illegal letter be a Suma nyunumefuo atwere edi akoma cashew dwadifuo enontina ene nyumrei Abu Mahama Sampa dishi kronkron Nana Samgba Gyafla the personal assistant me person me udi nkomo kakra efa ho Suma hini owo saa nyunume hini owo saa tumi no na eno no eba da ben. Yes, ma obi hunu ka kire obi share the link saboko. Madam Wasi. Sa pepe. Oh, that's good. Madam Wasi. Nana Samgba Gyafla Lydia osi piao Lydia medasi ya menshrawo. Yes, Sampa Nana Samgba Gyafla ene ne nuaba yele modan ebe chichire Sampa Nana nom ene chichire Sampa dia enti ne Suma hini nyunume yene mo enihye yene kura ye bohye kuti enti da be na wo ba ya wo be send a letter ebe can say you are going to take a levy mo amowo na hono mo ntonefo na le wo ye no emwa no eda mo si enti min take mo tam bebrebe no mene mo be hyase sa pepepe Emrasi Sampa. Oh. Boko. Ali Adams. So see, nice one, bro. Ali Medasi. Oh. Medasi. Thank you. Ebusiafo adia me pese me ne mo hwe letter eye nyunume hini etwereye eno ena me pese me no wo hwe sa letter no
eye nyunume yi eye kuro bi a ben Sampa na asase na omuti so no enye omo na ye ne omo bohye ye ne omo a ewo boundary eye kuro a ye frɛ no Koti omo na ye ne omo boundary nyunumefo yi de nanu ya no omo ba ye ebesesa omo din ebeye no Suma na ye ade enchi ne yenkoti a ye say watwre letter na me kan letter no ewo potokasa mo me wi a ma summarize no wo hwemu amamati or see payment of cashew levy towards the construction of University of Energy and Natural Resources at Suma Hinkro. Ni opese wo twa nyina ne se ono Suma Hinkro hine no aye nyunume hine no e di to bia ba se obi biara entua bi na wetimi asi university swapon e wo ho. Or say I'm directed by Odinihu Dr. Afram Ampon Sec the Third Omahini of Suma and the President of Suma Traditional Council to inform all cashew buyers in Suma Traditional Area that from 12 February 2024, every truck loaded of cashew transporting through the Suma Traditional Area will attract a levy of 50 Ghana cedis. Nansamne nyina ne se Nana Suma hini aye nyunume hini mo mu twere letter e de ama obi biara odi cashew dwumadie bia no se ka bia ebe lodi cashew edi ebe fa Suma kuro no mu bia no omu gye ne 50 Ghana cedis ansa na ka no atwemu akọ na nana wo sa atumi na otimi ye sa de no na mati bida na obi akolodi ne koko efri sehwi enti oduru beebie ni ana beebie ni force unam ye kuro mu ntene ye si barrier to ya 50 Ghana ofri beebie ni na obeduru ebo akwa na ebo akwa bonso asi barrier to ya 50 Ghana okoduru nkokwa na nkokwa onfo nso asi barrier to ya 50 Ghana okoduru Accra na Accra fo nso asi barrier to ya 50 Ghana mati bida enti Suma hini me ka kire enne anwumre se with immediate effect twere sa letter na wo twere na revoke no with immediate effect enya sa wo nkrofo ni si barrier no mu bɔ musuo egisika 1 cedi even 1 person a free nkrofo no wa e di asembeba ka biara e free Sampa elodi from Sampa ekobia no Suma Hinkro hini woni sa tumi no se wo si barrier se wo gi 50 Ghana free cashew trucks na alodi free Sampa eko se wo pese wo taxi obi a enie kotasi warehouses na ewo okuro mu ho na woni omu ye adwuma no kotasi wom na ka kire wom se wo na kuro ne ye wodia ne senti no wo di tax to won so na cars a alodi free Sampa na ebetwemu akọ ka kwan a enye wo na ade usika eyeye na aban ene di ne sika ye na abeka se wo si barrier na wagi 50 Ghana cedis a free car bia wansa na etwemu na wo pese wo di basabasa yo beba ye besrew empanyefo a mo wo Suma akonwa ho de bia me ka kire mo se munya papa no akasa kire na mo amonim se sa akonwa no a wote so no onni akonwa no emfa nkọ asase na mo wo so no enye ye ne mo Sumafo na ewo ye bo nhye o ye ne omu a ye wo traditional barrier ene kotifo enti wo betena ho na ye di adwa na kasi betwemu wo sesen me ba be si barrier Munya kasachire enchre no district assembly no tasti wo mu district assembly no gi levy Suma Hinkro nyunume hini woni sa atumi no enti drivers amu wo district ni mu nyina amu de mu dwa wo a wo be drive car etwemu bia wo be si barrier bia no mu mfrɛ ye ne ba bebubu barrier no me number ewo me Facebook page ho mo frɛ number na ye beba ana mo ma omo Sampa asonti ye ba be breaki barrier no oni sa atumi no na hwan na kacha ne so wo sa atumi no enti ye mfa ne se ene na Sampa force kasi a etwam Sampa bia no ye si barrier wati bida papa ya agro wona ne supa obi ene ne nkasa enti all cashew buyers, traders and exporters in the Sampa traditional area, we are entreating you to ignore that letter, that fraudulent letter purporting to be coming from the Suma Hini. It should be ignored.